Kaseng Khasi Student Union menta kasi kan ro tarik unai tong araja saw kala pen khi biang ya ka issue mendari le ni ya kata ka jing khi halo ka jingwa rong kerthap ju ke mendari shaka jalla me khleya kani kalong da ka babu ya ka ILP check ke ni kata ka khodop matalasi ya ka jingwa rong jongki mender na shabar jalla kala pen khi biang ya kani ka issue da ka babu ya ka khodop apo ka song arfo mer paham mauleng riba district rengkat ka jia trailang jangka seng KSU North Khasil District. Lale da kababu ya ka khadap apo arfomer pahamaulen River District. Rengkat ka jate langru bakini lam bakit khat na po KSU North Khasil District. Ha bakila talasai na phang ye ki mender ki barung shaka jalam baklia. Hading ka jaya kuman jangka sokar pedeng ban ay ka inherent permit bakum juru ka jing ko jangka sokar jalaban pentrikam. Ya ka Meghalaya Resident Security and Safety Act MRSSA. Nakamta matel kami ki mender ki barung bat ki bami apo ka jala Meghalaya na kalyang kaseng kala khanrana phangru yeki kali hakati gesni batalasi ki kat kisla jong ki bar jala ki barong shaka jala Meghalaya bakaba plongru yeki board plate jong ka district bande shikte ke jaka man pha sange yeka jong talasi yeki mender namar kapan thot yakale kawan jongki kombar chupagan mau bakani kamdi kasin ka baningkong wana kalyang ka KSU kan penyang yeki ILP check ki ka komkini na talasi ke mender ka babu yeka kardop ni ka dei bala juli aro kisam ki bala dab Nero bakapor maka sokar komisyon la pentrikam satyalani an pentrikam ya ka inyalan permit andi matela kam ya ka jengwan rong juki menderi sipo ka jala Meghalaya hakani ka jeng talasi dalang ru presiden ka seng ba lambok san mangar ujang sekretari uba Donald B Thaba rengkat berkipat kini ngelam ka seng kentup ru kini ngelam na po North Khasil District jong ka KSU Mangao डेली का काम है ना डेली का काम करो Arjat country ko MRSA. Hakaju ko por kani kendai ka kubor sa sarkaran dia ba kajai juyai kuman sekarang dia hakolor ban sengap ban sa skor jeng dawa jong gajat penriu bro kuwi pan pentri kam ni ka ILP kam lesu tanggarai jong ki seng balang handai kini kemau dongong hakat handai trik nai no pra bat kintu pungut ki MLA ru ki lai simlang ta kaju kasor ban ya kubur ba idon kam pentri kam ka ILP ko ajala tu jingban teng biang na kaliang tu kaseng tasgi sini ditang kajing sedang kani pengi peteng kini movement jungi banjai persno banjai dawa sarkar na kapor sopo ada ka sarkar dan yai kuman bat kadang le mana ya jenglong cuman ngasarai hinsai hini kisingi ngi senang yai peteng ya kiwai pat kilat nanti kuno bangin penrahem ya kini kajing dawa jungi na kapor sopo kilsaki tang mene por tang khendiat kentang yo ban prieng da khodop bei duna su ya kasis pangut nila yo pan pai ya kibreu kan pot kamslah dang sen pi wat kita kinong tu nong tim bro yo ban ya sahu kapamon bat hipo nong po khendiat tayo khendiat siru wat nong hipo no ba sulong ayo kem ya kita ki breun po Bangladesh ki ban rubiah hakaju ko por kajing sneu ka bakham serkai di kisni kolong jakarta kajing jot kena samlas pang tau drop telang ba kini ki eng sngo bang ila pha ro sarkar kolong balik kam simkia yang kini ka khdop hak balai snem manswa babuni ki pajba le thapti bak sarkar ka ban ot ribon ni bak ni ka khdop nam ta ban talasi ti ki baru barung bemi bi an spo ka jala ka jungi resource kum hilong matang i bak ni ka long yingcha hajaka bakandai ke khdop ban talasi hindai ni ladem de kichang kayeng ka bala pundut lai klur andai kalong teng-teng lo sponsor ba ya kita pisah jumpa ba ka sarkar ka haba sotho une sakman tak jingkili kalong sakano teli kisnam nirang up ya kita ka jing rai rangba sarkar nam tapan pentri kam ya kita MRSSA kaseng kapan penayar mta kasengi kan reu trek tang kajing sedang ilak tha saburo snat trekam ba kene kenra mandar jungi kentrikam haburo district kentrikam habro Krisno Pitap. Hangni ka temri boyru. Idang yok pa kren ki bor district kamne tang jengkot menta kasngi hakisngi banwan
ngin sapteng beng gi chikhandra kham sharum su ndu burni bat ngi khmi denti ba ka sarkar ka haban juba bat larang hier biang sesien hampok madan lakade hanglu hunuru ngasgoba sarkar bat na penthot ya ka e ba ki khot to ki su ki pentri kam ya ka ai nyamla asu banang ya apsa ya ka kom kelut sarkar nrai kata ka basai ka long ngin pentri kam hi ka ai manta lakalong kun doru di bawah sarkar ni seong buat sim ka anya keti hinrai tak jingkeli ka long ba ya kita ki an la don lupa ka le yu tak sarkar ile yu te nong thau ai ile yu kita poi ba wajib ikiban pha sport sekretariat ikham samla pha ikiban sule astan tenda ba ya tap kam trak sini satai ringi pha ikiban khaw ki an ka kun ke jington kam ka seng la tak totally kisnam ngila yen rang ba ngila ye khun ye dawa bat ngi khmi lenti badang ni sakmat idon kam lu ka jing terlang wat ki bos nong bertau kawai ke bang akwa ban kren sai perdo persnam ibatri ki kam ba per ibu juan ra ki beri na sabar menteri kam wat juan ra ki beri kembiang ki kot islah nyem mesti la dei para trai ni mentrai jong maknaru kaseng kenam la ban kompromis nang ni sakmat dan kam ki beri menteri te jing tri per wara ki beri biang kot islah yat hukum ke work permit om penyat ke bobori om penyat dan mit miyong menteri kam bian ki beri kot islah kata ka ba bentar jo kaseng kalong ni keren ka pasai ni penayar hakani kasing kalong kani ka cing ki jong ki su ban khanra hagi chaka ba per kamrai ka jingkut ne tang jing sedang tak sing rai kan ye teng ni khmat hagi si ba kata i kate ka trat infiltration ng ti po berni lele nga suong ba kalong tu ka senrong kham jabiang long tu ka breu kham beniat ba ki ya kali inte kham tamen mit li yong pin lap pin ski li jong khmat dong kham chak ko slang su tu ba dong to slaj kudon ka ngut breu po ngaso ka thi hangi harga sengi kate ke jaka thi ngimong bagi breu kiduna kaman pawaran thi ngimong bagi kim cek ndai banok barok kani ngi hap keno sarkar ka sarkar ka kut jumut ka sarkar ka ai ka strong direction tat kum ka am don pas abjar kan ti ngasrai kani ro nam kala ying cha asrai benang thi ro menteri kam khamba kata ka bang ui hendrai kalong ba breu tenteng tiba rung bami jala jongi ilong laitlan ya sahu hendrai ngatrai ba kajing yes ngap jar ng sarkar menteri kam ba kene MRS eru kalong sebentar ba sarkar ka khot soba ki power poi hap paman buhas nong sport jong bri new threat lo poi abang ile kene ka LP chegit amde ka sin ka baningkong yo ki bri ki mut ka sin baningkong di ka sin ka balai amar ngi kenal dang ka bakhadu ka dibingili akapor ba ka asam government ka penbanaya ka NRC ingla pelong ya kene ka jing checking namar bangila kentus ka sarkar ba ka deban perking mai ke jengrum jeng ibreu yo lesi gitu ibreu ki ba du ki bomyo ke NRC ki wan rung snis po jalam meghalaya kalau ni pai pat si angi jongi mengilai keren ka Interstate Migrant Workmen Amendment Act 2011 kadon di ya kani kalau ka an jong jelah ndrei ka susi kalong ba nadu warjar kedue hadu mentala dengilik kenra kini ki construction sites kini jaka nilap bet ba kini ki breu ki banabar ki bomde ki try jelah ki kim judan ni ka work permit ipini betang ya ka labor license lani ki epic ki jongki aba kadai ka an na kimdan ya ka tukakot work permit kamot ki contractor bat kitu ki nong bala ki la pan kenya ka an kamtam gitu ki contractors henry hadin ka tukani ki pinmi sa kawi ka an bat teng di giblek ki contractor ki juut ingi madingilit po labor department kong tip ya ka an ya kata ka an kumno ki mithu ya kata ka an ba kala dai lupa ka an jong jela bat kumengitip iru bali ka work permit ka dan kam hadu kata nomor ba ka work permit haba kapan ke verification jong nu breu banabar kapan ru ya ke police verification jong domicile residence ke jong kemut na ka thanat ka ba mu dei ba song basa wahaban wara ya kata ka certificate jong na ka police department ya kata ade ga wei beningkong ka baar ka dei ka sispa nyuk handai singi ba ya ka work permit pihak renew ba kitu bon tri wan yalam nong tri sangut seneng Epi teng lagi giwan gini nong tres ni giyo ka labor license tinggi buhay sinong sini hadin sispa propose ni ki apply epic kilong try sinong no sini tekani ka bujing ma bhay ngi namar ba ladang ngirit pa giwan swan ngin seret pa ngin du no sedong ngin du ka kendo ka siap ngin du iriti sensar bala sul asur man barim ngin du ka political power na dong sedong ngin du lot mangi di kanika work permit ka pa renew bil nyu sispa nyu pandai sing kemud bakan khanglat iki ba kin enroll di hapo ka electorate jong kini ke jela
Tekaan kebaar kepala din pentrikam kedai kini ke Meghalaya Residence Safety and Security Act 2016. Kani ka lami adin ke jengki jengki kunhun sang balang lam bagi pajba jeng beri hunyu trap ba nomor ka jeng banyo ek ILP ba hablinya keren support center dengan pentrikam soal ke MR SSE. Andre ke basusi kalong ba ke MR SSE kala ong constitute kita ke district task force ban bu kita ke entry exit point. Andi hadu menta 4 dan entry exit point tangan ni kawai ke entry point ke dan hang ni. Bakani ke entry point ru kumlakaran dei presiden ni jongi sai hi menta kala along ban kadang kawai ke kamera le along kum ka jakasa jengnu kiwi li tik along ke jaka lek pen khana jengnu jaka ban ya le ki kam baman jengnu lasui isra. Di kalong ke basusi nomor ba ya ke MR SSE ya ke bor ki baman swakim pentrikam. Ban hadin tang pentrikam nomor kani ka act benkong ke ke principal act bengiong. Tikim pentrikam mi kani Henry kilaile ban amen no. Kile ban amen ban kani ka tiki pak su governor pada pun phai biang tre ban ai ka jimunjur ka ju bat ka attract pada ka attention juga Ministry of Home Affairs. Di Ministry of Home Affairs ka examine. Di hadin untuk kapan phai habin ngili kendu yu sembut menteri rang ba ki om kilapan phai ka MRSSE siya ka state government. Kamu ka state government kali ban la ban pentrikam ya kani ka an ngadu untuk kapor. But kian gibangi ngidang dawahi kalong ka inline permit ngidang tampala di inline permit yung sekolah su snap ban ba kata ka central government kadang examine beli ke simpor hadu kata ban examine ya Manipur kam simpor ban examine di Manipuri ki pa lightly ke resolution isang ka jingi ki aki gini islam di barang shen hi apa arja khasa pa lightly ke resolution but hausam arhajar khandai ki ay kani ka ILP ya ka Manipur. Hindi ka jungi pada ke movement ke peladi nadu 1985 ke bagi jingi ki ke jor hau 87 hau 92 yang tah hau 2001 to 2013. The government kadang aitang kau ke resolution